Ay, mo akong mabisit mga uy. So, today we'll be reacting to Chris Juice. Uy, ito man na to. Papati ko lang wala. So, Kaja! Crush na ba na ako ni si Trace? Wow ha. Ang suwang bis, pati mo na. Uy, madunggan ka sa mo. Record ka. Si Vin Diesel man to. Ang huwag pansin. Ha, sa movie. Nana siya movie. Wa, siya? Kao ba niya? Si Vin. Kato laging bagong trailer ni Vin. Wow. English. How day siya mo English? Puwas sa kilon sa Louie. Awara good. Nagarap pa siya sa EXO? Dato ba yan doon na siya? As in? Sabar sa tinod na kinabuhi. Dato sila. Nice ka niya tugtog ay. Ton July. Nice ka ton July. Wow. Tinood na yan dato sa'yo ang tang. I got juice, and they know I do. Can't lose. I got juice, and they know I do. Come through with your posse, get nasty, 'cause I got the sauce, yeah. Can't lose. I got juice, and they know I do. Can't lose. I got juice, and they know I do. Can't lose. I got juice, and they know I do. Come through. Parang sigutan yung salida. Nice ka dyan. Wow. Why are we speechless? Sobrang gwapo ni Chris. Hindi na makapagsalita. Yo kayo sa kinan sa loy. Gwapo. Beard. Risu. Juice. Debak. Debak. Ano ko si... No, daghan ganig bag-o. So, that's all. That's all. Bye!